ukiri umunyeshuri wagiraga ngahe mu mibare? Kwishana 40-50. Kubajije ngo kimwe cya kabiri guteranyaho kabiri ni kangahe? Ubwo ni 2 bya 4. Shawe twari kimwe kabisa. Ko bamweze ko ubudozi bubamo imibare ubwo ntibikujabuka. Oya. Aha. Mambo vipi bantu bacu? Reka twizere rero ko umeze neza. Twizere ko muri kugerageza kubona ibiceri nkuko natwe ari byo turimo. So, nk'ibisanzwe rero this is street facts, street interview, crazy interview. Ni bya bitendo bigiye bisanzwe ariko nanone by'ubuzima busanzwe. Amazina yanjye rero nitwa Morrison, ushobora kumfollowinga kuri Instagram Morrison_Gaza. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umumabuja. Sister, witwa ndese? Tina. Batina barabambwiye. Yes. Ukuri kw'Imana. Akubwiye iki? Uwo muba mutegura. Gute? Ngo Tina ngagira imyaka 25 ngafite aba ex nka senkana. Oya. Barambeshye. Barabeshye. Tina ukora iki? Waruki? Ubudozi. Ubudozi. Uradoda? Yego. Ubwo bivuze ko na designinga n'iki ni? Niki. Wangurije 2 se? 2 ndabiku. Tina ariko umeze fresh. Tina, twebwe rero dukora street facts, tuganiriza abantu ibintu bya social life by'ubuzima busanzwe, twungurana ibitekerezo. Ni mu buryo bwo kungurana ibitekerezo nyine dufasha societe yacu, ariko nyine tunentertaining abantu mo gakeya. Hari ikibazo nkubajije tumwe mu tubazo tubaza? Nta kibazo. Okay, Tina. Uramutse ugiye gukora ubukwe, sibyo? Ku munsi w'ubukwe ukavumbura ko sheri wawe ari hybrid, wakora iki? Hybrid ni umugabo uryamana n'abakobwa ariko akanaryamana n'abasore. Nahita mureka. Ku munsi w'ubukwe Namureka pe. Ese bitwaye iki? Kuko hybrid zirubaka zigashaka bakabyara, ariko nyine baba banagira gutya nyine n'abagabo bakareba ibyari byo. Oya, buryo nyine uyu muntu afashe umwanzuro wo kuba umugabo aba agomba kuba umugabo w'umugore we. Ntago agomba ngo kuba ngo umugabo w'abakobwa n'abagore. Okay, Tina, uramutse ufite best friend w'umukobwa ukamenya ko aca inyuma sheri we, wakora iki? Abyihoreye. Mbega Tina we, urambwiye ngo ntago ujya wivanga mu bibazo bya politike. Ntago nabyivanga, munamwihoreye. Ese ubwo urumva iyo relationship itabiri gupfa kandi wakagize icyo ukora? Yabiri gupfa, ariko nanone nyine kumenya ibyawe nibyo by'ingenzi. Okay, none se Tina, utambeshye ukiri umwana bakwitaga ngo iki? Yes. Njye banyitaga Rudomoro. Yego. Banyitaga Irizaba imbuto. Irizaba imbuto. Tumenyereye ba Dudu, ba Nyoni, ba twatuzina nyine tw'amafuti. Imbuto nyine bisanzwe. Mbuto. Okay. So Tina, dusoza rero tugira tricky question. Akabazo tukubaza nyine kari tricky nyine tukagusaba gutekereza. Iyo ugakoze tuba tugufitiye aka gift nyine gatoya. Na akabazo k'imibare. Ashobora. Uri tayari? Yego. Ukiri umunyeshuri wagiraga ngahe mu mibare? Kwishana 40-50. Shawe twari kimwe kabisa. Ko bamweze ko ubudozi bubamo imibare ubwo ntibikujabuka. Oya. Ntago nari nabijyamo neza. Okay, so Tina uri ready? Tayari.
Okay. Tina, kimwe cya kabiri uteranyijeho kabiri ni kangahe? kimwe cya kabiri Kimwe cya kabiri uteranyijeho kabiri ni kangahe? kimwe cya kabiri kongeraho kabiri. Ndakubajije ngo kimwe cya kabiri guteranyaho kabiri ni kangahe? ubwo ni bibiri bya kane. yego Ntago mbizi. kimwe cya kabiri Kimwe cya kabiri uteranijeho kabiri ni kangahe? uteranyijeho kabiri bitatu bya kane bya kabiri. Tina, wakoze cyane. nose kutari kumbwira niba nabikoze. Muri komenti bazakubwira nimba wabikoze. njya mbona Tina, wakoze cyane mwana. Guys, subscribe.